Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Hakasngi sa dyan jong katayo kinongilam kaseng Hspdp bakon top yo ba kipi pangyang President Barangba gakong badari tiling do Ngut President Women's Wing Central Body uba sandondo rentatiang President Hspdp Youth Wing Central Body uba kraw perkat marwen Secretary Hspdp Ripoy District lambat kiri orang ba nong kersyan kaseng Hspdp kilalit dan bu Syntiew ha umat sakan mau jong uba hoping stone ning do bamkwai hadwa rublay kumju ha umat sakan mau ya kisaw Ngut kibala sya siat yap Langpih ya kabala penlong daga Hspdp Youth Wing Rimuliang Zone katay gajing lait bu Syntiew jong kinongilam ke Hspdp kalong shibenta ban buram ya uba hoping stone ning do bamkwai hadwa rublay kumunong yalam haswa bakin sedang mun penlong ya kajing yalang jong kaseng ha Langpih Syuk katay kasngi nakaliang ke Hspdp Youth Wing Rimuliang Zone kalapan kup buram ru ya kiri orang ba kibade kinong kersyan jong kaseng HSPDP bat kiwe ha kabau President Central Body Hspdp Youth Wing ulasyam ya kabentaban penkup buram. Parti jadi miliyo ban bu mai kalau masih bentar kajing dap news nem kajing kana jom kita daptai umur ni kai untuk inflat pada gini saungot iba nggak tahu hang ni bilang ba ke bakat no aga ji syak siap bumut kajing kun mau burom ba kila dap ge baro ke commission kala dap ke high court kala dap de ka bainong jong gini ge bakat no ru haga ain ni layo kan sido iki kum kata compensation bad ini kejakang layo ru ban penklan ya sing sar jongi kita ba kasih hang ni jong ka district session ru nambah penklan bat kami khalia kalong ku bagalong kadai kini kijing jia ki bang las ku